Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Chay tukuy tukushka hipami Arimateamanta Joseca Jesús wañushkata apangapaq Pilatota mañakrirka. Payka judiokunata manchashkamantami washalla Jesuspaq yachakuq karka. Pilato apachunlla nikpika Jesús wañushkata aparkallami. Ñawpaman Jesuspaqman tuta shamuq Nicodemopish mishkilla ashnaqlla pasaq libra shinata apashpami shamurka. Chayka mirawan aloewan chagrushpa rurashkami karka. Paykunami Jesús wañushkata apashpa mishkilla ashnakuwan churashpa linsukunawan pillurkakuna. Judiokunaka ñawpamantami chashna pambaqkuna kashka. Chay chakatashka huchullapitaqmi shuk huerta tiyarka. Chay huertapika pi wañushkata manariq churashka mushuk hutkumi tiyarka. Judiokuna Pascuapaq allichirina punllaka ñallami tukurirka. Chay hutkupish huchullapi kaqpimi Jesús wañushkataka chaypi churarkakuna. San Juan 19:38 manta 42 kama. Nicodemoka tukuitami alli rurakuni yuyarkami. Paymi karka shuk kashkatiq fariseo runa. Paymi karka chay punllakunapika pushaqkuna pura, chay líderes religiosos nishkapurami karka. Chinallatik chaytaka rikuchirkami shuk libropi tukuy judiokunapaq mandashkata churashpa. Paymi Yadiuspaq shimita umapi yachashka karka. Chinallatik paymi kashka tukuykuna riqsishka chay pushaqkuna pura kay consejo judío nishkapi. Kay tandarimi karka maypimi ima hatun yurinakunata paykuna ruraqkuna karka chay judío gentikunapaq ashtawantikka chay líderes religiosos kunapaq ashtawan maybalik aqllaykunata yuriqkuna kashka. Paymi tukuykuna riqsishka allinishka kashka Bibliata yachashkamanta riqsishkamanta. Nicodemoka tukuy ima allikunatami runata yachaq kashka. Chinallatik payka tukuy allitikmi imatapis yacharka. Yadios hawapish allimi yacharka. Shina kaqpipish payka mana Yadiosta riqsishkachu karka. Shukmi kan Yadiosmanta yachana. Shinapish shuktikmi kan Yadiosta riqsinaka. Nicodemo runaka rikurkami Jesuska Yadios teorina wasi templopi yachachikushkata. Kutin líderes religiosos nishkakuna Jesús yachachishkata yanganchikukpi mana valechikukpi phiñakukpipish Nicodemoka Jesús hawaka ashtawanmi yachanata munarka. San Juan 3 rikunchik Nicodemo runaka tuta Jesúswan tupashkata ashtawan paymanta yachangapaq munashpa. Ichinallatik chaypimi ashtawan Jesús yachachishkata chaskirka uyarka. Paymi munarka ashtawan yachanata kishpichi Jesucristo manta. Paypaq munimi karka Jesús yachachishkata ashtawan entendinata. Chaymi paytaka pusharka pay shuyakushkamanta ashtawan karuman nitukunchik. Apu Jesuska achiktami rikuchirka kutin wacharishpalla Yadiostaka allitik riqsi tukushkata. Nicodemo runa chay tuta Jesuswan shuk tupanakuyta charishpapish mana chay ratuchu Jesustaka katiq kallarirka. Ashtawanpish pay chinallatak Arimatea llaqtamanta Josendi Jesuspaq cuerpota pambashpami Jesucristota katiqkuna kashkataka tukuykunapaq ñawpaqpi rikuchirka. Nicodemopaq kawsaypika musukyayka mana chay ratuchu paqtarka. Tiempuwanmi paqtashpa katirka. Y chayka allimi kan. Yadioska mana mashkanchu ñukanchik paywan tupanakunka tukuy allitaq kawsayta kallarichunka. Yadioska mashkanmi ñukanchik wiñashpa katichun. Kutin wiñarinapaqqa tiempomi ministerin. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapaqqa, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata uyashkamanta.